Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Assalamu alaykum qadrlik ekran oldidagi ko'rarmanlar, muhtaramlar, azizlar. Bugungi Qadam televiziyasiga Milliy ma'rif programmasi o'z ishini boshladi. Mazkur programmaning loyihining muallifi ham riyosatchisi men Qalbnur Arifdan barchangizga sig'inishlik, daromadlik, barakatlik salomlar bo'lsin. Qani uçaqda bugün bizning mana mushu Milliy ma'rif programmamizga qadam tashrif qilgan aziz muhtaram mehmonlarimiz bilan tanishib chiqqan bo'lsak, ya'ni bugungi kunda bizning Milliy ma'rif programmamizga qadam tashrif qilgan mana o'zinglar ko'rib o'tagan nuroniy analar, gulchiroy xonim qizlar. Qani shu analarimiz bilan tanishib chiqaylik. Assalomu alaykum, hurmatli analar, xonim qizlar, bizning Qadam televiziyasiga xush kelibsizlar. Bizning Milliy ma'rif programmamiz 3 bulunluqdan iborat bo'lib, oila, jamiyat, maktab. Mana mushu 3 bulunluq asosida biz suhbatlarni yurgizib kelyapmiz mush kungacha. Ya'ni biz jamiyatimizda Milliy ma'rifga o'zining to'kpisini qo'shayotgan insonlar bilan, yoki bo'lmasa maktabda bilim berayotgan ustozlar, ularning utuq yetayotgan shogirdlari bilan, ham oilada mushundaq bola tarbiyalayotgan onalar bilan uchrashishni maqsad qilib mushu Milliy ma'rif programmamizni mana boshladik. Qani bugungi sizlarning tashlagan qadamingizga yana bir qitim marhaba deb o'tirib, hammamiz o'zimizni ekran oldidagi tomoshabinlarga tanishtirib o'tgan bo'lsak, marhamat. Assalomu alaykum. Tele tomoshabinlari, mushu Qadam tele studiyasiga kelgan mehmonlar. Men Ayub Rozgul, o'zim Emgakchi Qozoq rayoni Qartiq yesida dunyoga kelgan. Shu yerda Uyg'ur maktabini bitirib, shaharga kelib, o'zimga tegishli bo'lgan o'qishimni o'qib, turmushga chiqib, o'shada uylik o'choqli bo'lib qolgan. 4 bolam bor. Endi 9 nevram, 2 chavram bor. Nəhayət yaxşı. Siz bilan Rozgulada yaxşı yaqindan tanışıb aldıq. Mərhəmət. Keyinki mehmonimiz özünü tanışdırğanmısa? Assalamu alaykum. Aziz qarindoshlar, mush televideniyada o'tirgan mehmonlar. Men mushu ana vatanda 1952 yıl tug'ilib, 59-yili bu Sovet eliga chiqib, shu yerda 1-klassni Uyg'ur rayoni Cho'ng'aqsu yesida maktabga kirib, shu yerdan Uyg'ur tili maktabidan o'qidim. Shundan 10 yil nim qilib o'qib, 69-yili mush Olmut shahriga kelib, shu yerda turmushliq bo'lib, 4 farzand topdik. 2 qiz, 2 o'g'il. Farzandlarim mush Uyg'ur maktabida, Abdulla Rozbaqov maktabida Drojba yesida 4 klasi ashad maktabda bitirib, o'z o'rinlarini tepib, yaxshi o'qidi farzandlarimiz, yaxshi o'qishlarni o'qib, shuning bilan o'zlarining ishlarini ishlayotdi. Hozir 11 nevrimiz bor. 11 nevrniki 5-6 oliy institutlarni bitirib, yaxshi ishlarda, cho'ng xizmatlarda ishlayotdi. Qolganlar yana Rozbaqov gimnaziyasida o'qiyotdi maktabda. 2 chavrimiz 8 chavrimiz bor, 8 chavrniki ikkisi maktabga yani Uyg'ur maktabiga kirdi. Birisi 0 bitirib, endi mana 1-klassga, 1-sinfga tayyorlik. Bir yil kirdi, tayyorlik sinfine. Ikkinchisi. Qolgan chavrlar yana o'svadi, Allah buyursa. Allah buyursa, yana mushu ana til maktabda o'qiydi deb umid qilyapsizlar. Nihoyat yaxshi, nimga yaxshi mana. Hamma farzandlar, nevrlar, endi hatto chavrlar. Hammasi Xudoyim buyursa mush maktabni bitiradi. Yaxshi, rahmat. Siz bilan mana kichkina o'zim yaqindan tanishib oldik. Endi mening sol tarafimda o'tirgan aziz muhtaram mehmonlarimizning biri hisoblangan hadimiz anamizni ham o'zimning qarindishimda ko'rayotgan hadam deb hisoblaydigan Zatbadam bizning bugun studiyaga O'zbekiston Jumhuriyatidan Qozog'iston diyoriga qadam tashrif qilib, bizning Qadam TV'ga keldi. Xush kelibsiz, Zatbadam. Kelgan qadimingizga marhaba. Rahmat, Qalbnur singlim, rahmat. Birinchidan, assalomu alaykum aziz teleko'rarmanlar.
Qadam televideniyesi studiyasida xizmat qilayotgan aziz qarindoshlarim, hammalarning bugungi kunlikda meni mushu Qadam televideniyasiga taklif qilganlar uchun tashakkurlar bo'lsin. Men o'zimni tanishtirib o'tsam, men Nasriddinova Zatvi Amirning qizi 1958-yili vatanda Chapchal nahiyasi Jag'ista yesida tavallud topganman. 1 yoshga to'la-to'lmay Sovet eliga ko'chirib chiqqan bizni. Chunki bizning ota-onalarimizning ati-juti, anu-juti shu Olmut oblasi Uyg'ur nahiyasiga Cho'ng'aqsu yezisi bo'lgan. Bavalarimiz, mamlarimiz shu yerda tavallud tepib, o'z vaqtida 1928-1931 yillarda o'tib ketgan. Vatanda bizni hayotga keltirib, yana qaytib shu Sovet eliga, o'zimizning kengash eliga qaytib anu-jutimizga yana qaytib chiqqan. Mening hayotim bütün dünyadagi Uyg'urlarning hayoti bilan chambarchas. Men o'zimning hayotim orqali mana o'zimni azroq tanishtirib o'tdim. Men 1964-yili 6 yoshga to'lmay shu bilimga bo'lgan ishtiyoqim sababli do'stlarimni egishib, shu Xo'jaahmad Saidvaqasi nomli Cho'ng'aqsu Uyg'ur o'tira maktabiga 1-sinfga taklif qilindim. O paytlarda 6 yoshli bolalarni maktabga olmadi. Lekin meniki talentimni, qobiliyatimni ko'rgan shu paytda bizning Saidvaqas cho'ndadimiz direktordi. U atimiz marhum bo'lib ketdi. Bir chorak bitkicha meni darsga qabul qilmagan, tizimlatmagan. Bir chorakdan keyin qarasiki men boshqa sabdoshlarimga nisbatan o'qishlarni yaxshi o'zlashtirganim uchun meni 6 yoshimdan 1-sinfga qabul qilgan. Shuning bilan 1974-yili men 10-sinfni bitirib, yana shu bilim elish ishtiyoqida O'zbekistonning Toshkent shahriga atlandim. Berib mush Toshkentdagi 5-2 yil poligrafiya texnikumining 2 yil ekonomika fakultetini tugatib, Xalq xo'jalik institutini 5 yil вечерний kashki nimasida bölümünde kashki bölümünde devam etdim. Yo'ldoshim Habaydullayev Munajning umuchun Aqsuninki 4 farzandimiz var. Farzandlarimizning bizga o'xshash shu bilimga tashna, hamsi oliy ma'lumotli. Shu O'zbekiston Respublikasida har qaysi o'zlariga xos xizmatlarni atqaryapti. 8 nevrimiz var. Nəhayət, yaxşı, rəhmət. Siz bilan mana yaqından tanışıb aldıq. Mən oylayım, ekran aldıq görərmənlərmə. Tanış bilişlərmə, sizni görüb bu İzzətbədəm deyə xoş olbatqan bu. Rəhmət, sınım, rəhmət. Mən sizlərni görüb, mana bizning qeyrindişimiz deyə. Qəni, əndi növbət sizə kəpdi, mərhəmət. Assalamu alaikum, teletomoshabinlar, studiya mehmonlari. Men o'zimni tanishtirib o'tmoqchi bo'lsam, men mana shu Olmut shahriga qarashli Emgakchi Qozoq nahiyasiningki Do'stlik mahallasida 1961-yili dunyoga kelgan. Ham o'sha mahaldagi ana tilimiz maktabini bitirib, shaharga kelib, shaharga joylashib qoldim. Shaharga kelib, uy o'rtoqlik bo'lib, 6 farzand ko'rdik. 6 farzandimdan 12 nevram bor. Xudoyim buyursa. O'sha 6 farzandim hamsi o'sha nomer 150-chi Murat Emrayev nomidagi maktabda bilim oldi. Bilim elib, endi hozir nevralarim o'sha maktabda bilim olyapti. Qanday yaxshi mana. Mana hammalar bilan qisqacha yaqindan tanishib oldik. Men bek memnun bo'lib o'tiryapman. Bugun sizlardek Nuroniy Anla Gulchiray xonim qizlarning bizning o'sha Qadam televiziyasidagi Milliy ma'rif programmasiga qadam tashrif qilganiga. Nəhayət hayacan ilkide, endi sizlər bilan bo'lgan suhbatimizni davomlashtirib, aslida bu oilani bir kichik davlat deb ataydi. Bala tərbiyəsi ən aldı bilan mana mushu oilada boshlanadi deydigan. Mana mushu iboralarga sizning hada ko'z qarashingiz ham o'y fikrlaringiz bo'lsa, aytib o'tgan bo'lsangiz. Ro'zada, marhamat. Albatta, bu nima oila kichik davlat degani rost. Mesela özümün olmamışı hayatımda 3 kız bir oğul bu berzent gördük. Aşağıdan şu
үйімізді қинаnan болған, үйімізді өз тіліміз, өз ан тілімізді сөздеп өткен, шуның тәсірді мұ, біз балаларны ұйғыр мектеби беріп, балаларымыз Мұрат Әмірәев 150-ші мектепті білім еліп, төтелсе оқушыны бүтіріп, яғни башқа оқушыларға түшіп, шу оқушыларны бүтіріп, өзіге қас болған кәсібін талап, өз қызметеді ішлеп атыды. Әнді оны балаларымның балысы, әнді шу оғылымның аты балысы, шу нәвердерімден біліп тұрмыз, шу бал нәвердерімді ма, шу 150-ші Мұрат Әмірәев намыды оқытып, мектепті оқытып, білім еліп, азыр ішкі нәверем өзірге оқушыны бүтіріп, колледжларын бүтіріп, өзір қас болған қызметтерді ішлеп атыды. 3-ші нәверем медколледжде оқып атыды, яғни ішкісі шу мектепті оқып атыды, шу 150-ші ұйғыр мектебіде. Әнді ақырқысыны 5,5 яшлық нәверемні тәйірлік мектебімге тәйірлік группасыға беріп, ұйғыр мектеге. Ол қызымызымыз шу ұйғыр мектепті оқушыға башлангыч школ birinci sınıfқа кірмекші вақтыды. Нағайт яқшы. Сіздің ма, өзіңіз ма, балы чақларыңыз ма, нәвірлеріңіз ма, мана әнді мұшы аны тілді оқытыш, ұйғыр тілі жүргізілдіған мектеплерде білім аған иватуда һәм алыды демексіз. Әнді балының тәрбиесі, тәрбие хақыда сіздің пікіріңіз қандақ? Айлыды балыға қандақ тәрбие беріш керек? Айлыды балыға өз аны тілді тәрбие беріш керек. Дұрыс yoldan көтіш керек, білмегені үгітіш керек, көмегені көзітіш керек, түшендіріш керек. Şu vaqtıda bu balla, öz ana tilida оқыған balla her kaçan qaydı bolsa, kendi qamaydı deb o'ylayman. Nəhayət yaxşı. Əndi bu tərbiyə degənə toxtalğan vaqtda bu tərbiyə degen bir özümü şundaq bir mürəkkəb, həm bir çoğ javabgarçilikni adamның aldığı qoyduğan bir iş. Çünki bala muş ailədə tərbiyələndi. O ana tilini söyüş bilan başlansa, ana tilini yaxşı görən ata-ananı hörmətləydi. Birinci o balığa biz salam saatini ögütüşümüz gerek. Andın. Birinci de salam saatini ögütüş gerek. Eski urf adetlerimizi ögütüş gerek balağa. Çoğunu hörmətləyib, kiçik izzetleş gerek. Doğru ötməş. Aldıdın doğru ötməş. Çoğunlar oturup qalğan elətti mi? Ruxsat sörüp ötüş, şu yerlerini balağa eskertip, ögütüp ötüş gerek bizge. Kıyınçılık vaxtlarda, çok kıyınçılıklarını ozып çıkışı için, çıkışını balağa tirişi için Səbirlik, taqatlik buluş kəbi xislətlərini ma eskertip, ögütüp ötüşümüz gerek. Aile tərbiyesi de muşun həmisi itilib tutsa, o balının quluğa sığıdığan gəp. Şundaq o. Rəhmət. Qeyni hədə vaxtıda söhbətimizni siz bilən davamlaşdıraylı. Siz mana bay özünüz etib ötdünüz, özümüz mü ana tillıq məktəbdə oxuduq, pərzəndlərimiz mi muşu Almut şəhərdəki, Dostluq məhəlləsindəki Abdulroz Baqif namıdakı məktəbdə bilim evitibdi. Mana muşununğa ata-ananın muşu ballarını ana tildəki məktəblərdə oxutuş boyunca ata-ananın vəzifəsi nəmədə? Sizin göz qarşınız. Bununğa sizin göz qarşınız şunu mən bilgim kelib da. Asasi vəzifəsi nəmə ata-ananın? Asasi vəzifə məşu Uyğur tilini sözləş balağa. Ana tilini. Ana tilimizni mükemmel sözləş tələb qılmız. Onun ki balalarını şu tərtib çaqırmız. Mındaq Uyğur sınıfında oxuyan balalar bərabər Rus sınıfında oxuyan balaların özgücü özgürüş boldu. Məsələn bu Uyğur tilində oxuyan balalar intayın bunu özümüzün urf adətlərini düşünüb, bilib, şularını bilirdi deyinim. Rəhmət. Qəni İzzət ədə? Til meselesi kelgende mən muşu özümnің ana tilimdə məktəbini bitirib, yani kelib menin ana jutum, inqilabçı şair Lutful Mutalibdek, edebiyatşünas alimlar, dünya tanınған alimlar Xo'ja Ahmad Saidvaqasovdek, Büyükhan Elaxonovadek erbablarni dünya keltügen ana jutda tərbiyə ağınımdan mən intayın məğrurlanman, fəxirlanaman. Ana tilim anamның tili. Ölgünüm şu qalsam ayrılıb, o singenğu menin qinimğa anam sütü bilən tarılıb deb şu pəzilətlərimizni
aileде biz перзентлерімізге сіңдірәлідік деп ішешлік түрде ете алаймын. Çünkü менің перзентлерім biz Өзбекстанда ұйғыр сыныплары жоқ. Мен бұл гәпләні етіштім мәқсәт. Aileде, мана сілер айтқандек, aile bu küçük dövlət. Aile bu küçük vətən деген сөзлерге çoğunqır мәна bəgən halətdə, şu küçük bir dövlətdə özümün 4 pərzəntimni tərbiyələb, şulağa ali bilim berişkə özümüzün anılıq vəzifəmizini, atılıq vəzifəmizini atqıralığımız üçün biz bunun bilən fəxrlənimiz. Pərzəntlərimiz sırtqı çıxsa, Özbek tilida, Rus tilida gəplişidu. Darvazının içip Assalamu aleykum deb uyga kirganda qiyniq singib ketgan Uyg'ur tilimiz, ana tilimizda gaplashadi. Shuning uchun bizning uyga kelgan mehmonlarmi bizning davuzdan atlagandan keyin shu milliy ruhni ko'rib boshqacha holatga kelib qoladi. Buni barliq kelgan mehmonlarimizmi o'z og'izlari bilan aytib bizning ruhimizni texmi ko'tarib etdi. Mana bu bolsama mushu ata-ananın yangi ana tiliga bo'lgan muhabbetni balada uyg'otish. Bu vazifani sizlar oldiga maqsad qilib qo'ydinglar. Ba'zi bir oilalarda undaq emas qo'ymaysizlar. Ba'zi bir oilalarda undaq emas. Endi men mushu chorak asr davomida O'zbekiston Respublikasida yashayotgan bo'lsakmi, men emas oilam bilan biz mushu onaga bo'lgan muhabbat, ona jutga bo'lgan muhabbat, oiladagi hadisingil akuqqa bo'lgan muhabbatlarni balalarning quliga har kuni, har soatda shularni singdirishga harakat qilamiz. Chunki oilada farzand tarbiyasida onaning roli intayin muhim rol o'ynaydi. Mana mushu harakatda mening rolim bor deb o'ylayman. Nəhayət yaxşı. Rəhmət sizə. Qəni Nurcamalda əndi söhbətimizni siz bilən davamlaşdıraylı. Bunu ailədə, hər qandaq ailədə özünün bir ənənəyə aylanğan kiçikini bir örf ədəti olub qaldı. Məsələn, sizlərin ailələrdə kitab oxuş, yoki bo'lmasa ana tildə nəşr qılınğan kitablarni oxuş, ana tildə nəşr qılınğan gazet jurnalları yazılıb, onu elib, onu oxuş, oxutuş degənə oxşaş məsələlər üstündə qandaq sizin fikriniz? Barmı şundaq? Qəliblaşqanmı ailədə? Әлбәттә, bu fikirlər qəliblaşqan. Bizimki hazır şu Қазақстан Cumhuriyeti'de bizge şundaq şarayetlerini yaratып, bizimki ana tilimizde gezit jurnallarımız çıkmadıdı. Bu gezitlerini, Uyghur Avazı, Aziya Bugün gezitlerini her nimesini ep turumuz biz, şularınki okurmenleri. Meslengi gezit kese, mana gezit kese, nevrem, mama sen okuyduğun gezit kepti dep, жүгіріп еп kirdi. Еп kirgendikin, o okumaydı, жүгіріп еп kirdi. Еп кіргенде мен оны қолым қиылып, варағдап, оқып, қарап шығып, бір қызық елері болса, нәвіремді шақырып, я оқып бірме, я болмаса, оны оқып еқнара деп көстіме. Көсеткендікен, мен ойлаймын да, бұны дейшінің мәқсіде, кейінгі қайтымда, мұшы кесілі ағашта қызық бір нәрселер шыққатты ғой. Ашыне өзім оқпақсам қандақ болды деген мәқсат білен деймізді. Әшіні кішігі дылда балыға әшіні сындырып қызықтысам дейсіз ғой? Қызықтырыш. Гезет журналы болған. Гезет журналаны оқыш, ашта қызықтырыш. Әнді бұл кітап оқышық кесек, мен кітап нұрғын оқиме. Кітап толы оқиме. Бұл кітап оқығанда, әнді пәрзентлеріма, нәвірлеріма кітапны нұрғын оқыс кедейме. Hazır bilimiz 21. əsr texnik küçəyən vaqt asasən əmsə şu telefon kirişib getdi. Bıraxdı da müş kitabını nurgun oqısı kedeyim mən. Kitabını nurgun oqısa, bu kitab nurgun oqıgan insan hayatını düşündü. Hayatını düşündü. Hayatının ki eğir yenikçiligini düşündü. Yaxşı yamanını düşündü. Yani şu kitap nurgun oqıgan adam hayatının qandaqlığını, yaxşı yamanını, icabi, səlbi нәрселерni aşı kitabdan толы özürge сындырып қобыл қылып үйгініп yaxşı нәрсені сындырды деп ойлаймын да. Bu kitapны nurgun оқыса,
тол нәрсені, яқшы нәрселерді біледі. Арманым ошо яшьларыбыз, биздин кейинибиздин кеп аткан яшьлар мыш китаптын нургун окуска дейме. Мана акыркы вакытларда Абдырим Өткүрнүнки ойганган зымынныңки 2 китабы чыкты. Интайын жакшы китаплар. Бунунки алды 5 из китабы чыкты. Интайын жакшы китапларды. Биз энди буларны көмгөн, бу биздинки тарихыбызга, биздин тарихыбыз буну көмгөн китаптын окуп билдик да, мана китаптын окуп биздинки уйгур халкыбыздынки бишига канчалык игир күнлөр түшкөнүнү, канчалык жапа татканларын аш китаплар аркылуу билебиз да. Шуның үчүн яшьларыбыз, кейинибиздин кеп аткан балдарыбыз, перзентлерimiz, нәверлерimiz китап нургун окуска деген менин арманым бар. Оны өзіңіз демек, өзіңіз шундaq китапны берилип окуйсыз экен, жакшы көрсүз экен, уйгур тилде нәшр кылынып аткан гезит журналларынын тураклык окурманлары экенсиз. Демек, силердин айылыңардымы, балы чакы нәвер чавирлер арасындамы бу китап окушка болгон мухаббат, биздин ана тилибизде нәшр кылынып аткан гезит журналларын окуш, улардын бүгүнкү күндөгү яңылыклар, ахбаратларны элиш боюнча хабардар кылып турватсыз деп үмүт кылмай, балдарыңызма бунуңдан хабардар. Шундак хабардар, ушу китап окуйдыган балдарым бар. Арсыда, мәселен, энди бир оглум менинки китапны тапамастан, ашуну азыр ксерокопия кылып, шундан топлап, шуну окуду да, бир өзү жакшы көргөн китабын тапамай, шуну мен ашуну окурсам энди, ашуну кызыкыды, китап окуйду дегенге мен ашуну кошол болдум да. Ашуну onu köpeytmeyla, onu izlemeyla koygan bolsa, yani xəppələm degan болады. O demək, o balыңızda qandaqdı bir şu kitap oquşqa bolğan muhabbət, həm şu kitapda qandaqdı bir yenilikni, yoki əcdadlarımızın tarixi bolsa, tarixini ya bir nərsini siz degəndək oqub bilsəm degan bir qiziqish bolupdu balыңızda. Nəhayət yaxşı. Əndə siz özünüz bal tərbiyəsində, ballarınızı tərbiyələb atqan vaxtda balыңızın boyunda bir qandaqdı bir xislət, yoki talant, yoki bir qabiliyyətinin barkəligini anı sübütünüz bilan bayqab qaldınız deyli. Әнді қабілетін ечіп беріш үшін, әлбәтті бәді бірінші чоң рөл ойнады. Аным екен деп ойлаймын мен. Меніңки кенжі қызымны мен 5 yaşında ашу башлангыч налевой сынып дейміз ғой, şu налевой сыныпқа ападым мен. Даярлық сыныпқа ападым. Апырып едім. Әнді бұл қыз үйәге беріп, маштақ әнді өзінкі тырышчанлығы, немелігі білен мо, бұл қыздың бірінші сыныпқа қобылық қылып алды. 5 жылы бірінші сынып қобылық қылып алды. Тайырова Гүлнара Қожахметовна бірінші сыныпқа қобылық қылып алды. Шу Гүлнара Қожахметовнаның тәрбиесі білән, өйді көген тәрбиелері білән, бұл қыздыңки бойғысынген, әрқыл бойғысындыген өзіге қас немлері бады толарақ. Шыға ішкі сынып қақтыдыла бұл қызға очық сынып дәрісі өткізішке Гүлнара Тайырованың планды бопты ке. Şu mehman kütüş degen bir oçuq dərsini ötkəzdi. Mehman kütüş bolğanda şu mehmanны ишиктен киргенден башлап, кандак салам кылыш, кандак дастархан селиш, колго кандак суу элиш, кандак көрүшүш, буларның хамысын ушу жерде көзүтүп чыккан. Көзүтүп чыккан чагда, ошагда мектеп мудири, бу кыздын хели нерсе чыкты экен деп шу вакытта деген. Шунундан кийинки энди талантын Калбинур сиңлим өзүңүз билсиз. КВН-лада шунак яхшы орынларны өзүңүз аштыңыз. Ошо программа өзүңүз ичип, өзүңүз айыгы чыкырып, буларны гран-прига чыкырып, өзүңүз таланттарны өз көзүңүздө көдүңүз эми мен айтмасаммы? Шуның үшін мен сізге атайын мұш суалны қойып атмен де, шындақ бір талантлы, қабілетлі қызыңыз ба. Мен сілерінің мұш Мұрат Әміраев намыдеки Заря Восток мектебіде біраз 3-4 жыл болсыма мудырның тәрбиешілер бойынша орынбасары болып ішілдім. Шу пәйтләді әлбәтті мұшу Нұржамал Дәмләмі шүйеді қызмет қуатқан әділеріміздің бірі болды. Балланы әр қыл біз тәрбие мудыр болғанды кен әр қыл көрікләге, әр қыл конкурслаға, фестивальлаға қатнаштырышымыз керек шәрті. Шындақ бір ұйғырлар арсыда, яғни ұйғыр яшылар арсыда болып атқан еңқи КВН деп қойды. Көңілі, құшқойла, чақчақчыла клубының әзасы болып кіріп қалдық да біз. Мұрат Әміраев намыд 250-ші мектеп. Шуларның арсыда Махирәм ісімлік, талантлық, чырайлық
камлашкан, кады камыты, чаш деген узун, ажайып бір талантлы, һәм усул ойнаймыз, усул ойнашқы келеді қабілеті. Шер етмәдіз, оныңғы мы келеді. Хақны күлдірмәдіз, оныңғы мы келеді. Шында қылып, бір КВН топы болып, әлбәтті, Татлықжан вә оның командасы болып, әң жұқақы орынғыча 5-6 қитым қатынышып, жұқақы дәрежелерге ятық. Шуланы азыр менің ядымғы сеп қойдыңыз, рәхмәт сізге. Сіздің әмгегіңіз, мектептік ұстазларының әмгеге, әм ата-аналарның ма беді қатнашқан әмі балаларныки ата-аналарымен қолап қывәтлі кешке, шындақ чоққылағы еттік деп ойлаймыз. Дұрыс, нағайды дұрыс. Арлықта мұны тажысыман вирус апыты білән бүткіл дүнияны қаплығанды ке 2-3 жыл мабайында балла онлайнды оқыды, жырақлықты оқытты, балла бір-бірімізіне көмідік, ұстазла бір-біріні көміде балла білән. Бұл жариянла әнде қайтып қой кәмісін, Құдайым сақылсын, амма бұл жариянладымы өттік. Жырақлықты оқытыш арқылық, жырақлықты тәрбей беріш арқылық. Бұл вақытта мана әмімізіне бірләштіген мұшы тор бәтлер болды. Қане әнде кейінгі вақытларда тор бәтлері де біздің пәкәтлі ұстазла балла білән жырақлықты оқытыплы қамай, ола білән тәрбейлік ішләнімі жүргезді онлайн форматта. Екі болмаса, әр қандақ топла құрылып тор бәтлерді. Анытылғы болған мұхаббәтіне, сәнәткі болған мұхаббәтіне вә башқымы бір-бірі білән болған алақыне, милли тамла бойынша болсын вә башқа қадіриетлеріміз бойынша топла құрылып, нағайт көп ішланы жүргізіп кетті, мұш пәйтті. Шындақ бір топланы башқұрып, шындақ бір топлада нағайтымы яқшы пағалиятланы жүргізіп атыд деп ізетпеді аңылдып, қені өзіңіз тоқтылып өткен болсыңыз. Мәлі, рахмет қалбы нұрсыңлым. Қош қанытым, мәдәткарым, ана тылым. Қашқари һәм сенің білән тапты білім. Қадірлейміз Құр'ан кәбі сені әр чақ. Қан томырым, дейді сені халқым, елім деп, мана шу яш әвлатларымызның мектепке ұстазлары бәген білімлеріні текімі мүкәмәлірек үгініш үшін, һәм өз башқа қеріндаш халықлар тіліде мектепті оқып, ұйғыр ана тілді өзләштіре әлмеген қеріндашларымыз үшін біз тіл милләтінің ашқычы, Uyghur tili ve medeniyeti, kalp sadası деген toplağını içişe müyesser bulduk. Şu topla arkalık, şu ecdatlarımızın, evlatlarımızın, yaş şaire ve şairlerimizin, yazgıçlarımızın yeni çıkan kitaplarını, şiirlerini şu online arkalık şu toplada okup berip, ders berip, xalqimizga xizmat qilish xizmatiga muyassar bo'laldik. Bu ishlarda bir yildan oshdi. Mana bu ishlarni amalga oshirayotganimizga Iskandar va Tudxonadan boshliq shu til millatning oshquchi to'pida o'zbek millatga mansub qarindoshlarimiz shu Uyg'ur tilini o'rganamiz deb qiziqib bizning shu to'plarga qatnashib savollarni berib shu savollarda o'ziga tegishli javoblarni ola oladi. U to'pda biz Azatgul Ismoilova, Guliston Velibayeva, Tudxon Iskandarova ham Kamina Izzatvi Nasriddinovalar dars beryapmiz. Endi bu bizningki pidakorlik ishlarimiz shu kichikmi, cho'ng'imi ham dünya yüzüge Uyg'urlarimizga shu o'tayotgan darslarimiz yeqiyotdi. Qo'limizdan kelishicha shu maktabda dars bergan ustozlarimizga az bo'lsa-mu o'zimizning yordamimizni beryapmiz degan umiddamiz. Nihoyat yaxshi. Bu to'plarning qurilishining asosiy maqsadi yana to'plarning qurilishining asosiy maqsadi o'zinglar bilsizlar, Uyg'ur millat bu uyushqoq millat. Uyg'ur millat bu birlashish degan so'z. O'zinglarning xabaringlar bor, Uyg'ur millatimizning taqdiri, adabiyotga qiziqchonligi, san'at xumarligi, milliy urf-odatlarimizning qanday darajada davom ettirishlari,
mana muşlarning hammasini biz eşede meşrepleri, mesela bizde Uyghur milleti deydi balangni aldın mektep gibi, ondan qalsa meşrep gibi degan yo'l yo'riqlar bilan bola tarbiyasiga qanchalik ahamiyat berishimizni shu to'plar orqali ko'pchilikka tanishtirib kelamiz. Bu to'pda faqat uşaqlar emas, kichiklar emas, ilipa to'pimiz olaydan, cho'nglar uchun to'pimiz olaydan. Shu qarindoshlarimiz bizni shunday so'yib, xo'shalik ilkida bizni qarshi oldi, darsni boshlashni oldim. Biz shularniki bergan savollarga öz vaqtida javob qaytarishga harakat qilishga tirishimiz. Evet, yaxşı. Bolupmu bunu Rus məktəb, tillıq məktəblərini bitəgən qarindoshlarimiz üçün bu meningcha bir tilni mukammal məşəd bolsunmu? Bu faqatla O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz uchun emas, balki chet elda yashayotgan qarindoshlarimiz shu bizning to'plarda qatnashadi. Chunki chet elda yashayotgan qarindoshlarimiz koni Uyg'urcha yozishda yozadi. Biz ularga Kirilcha Uyg'urcha yozishni hem Latincha Uyg'urcha yozishlarni o'rgatish nimasiga sazavermiz shu to'plar orqali. Shuning bilan ular bilan fikr elishib, bir-birimiz bilan muloqotda bo'ldik. Tam shu kungacha bu faoliyatni to'xtatmadingiz. To'xtatmadik. Bu faoliyatni to'xtatmadik. Kundan kunga bu faoliyatimiz texmi rivojlanib kelyapti. Chunki shu qarindoshlarimizni bizga bergan savollar orqali biz yana o'zimizning bilimlarimizni texmi oshiryapmiz. Chat maktabga bormay turib, shu uyimizda shu dars berishim kerak. Bugun men darsim bor meniki deb bir-birimiz bilan ustozlar maslahat to'playdigan to'pimiz va men chiqamagan kuni tutxonadan chiqamagan kuni Azodgul chiqdi, bo'lmasa Guliston chiqdi. Bir-birimiz bilan maslahatlashib, bugun men buni temaga dars o'taman, atsizlar buni temaga dars o'tinglar deb maslahat bilan o'qit qilamiz. Bizga hech kim mendaq majburiyat bermagan. Biz o'zimizning ixtiyori bilan shu ana tilimizga bo'lgan muhabbatimizni, ya'ni yo'g'on bir okeandagi bir tamchim sudak o'simi xalqimizniki milliy ruhini, uslug'ini qandirolganimiz uchun biz shunchalik faxrlanamiz, g'ururlanamiz. Nəhayət yaxşı, məzmunluq söhbətinizə, həm şu məqsəd müdiyalarınız bilan bölüşkənizə, əlbəttə sizlərin qıvatqan işinizlər bu nəhayət yuqori bahağa erişidigəndək, bahalaydigəndək bir işlərni qıvatsızlar. Sizlərə qarab yaş avlodlarımız ulgu olsun. Bu işlərinizləri toxtatmanglar torbətlərdə. Yəni rivoj tepib, yəni canlanıb, bütkül dünyadagi bizning aziz xalqimizni yangi tilni o'rganaman, tilni saqlayman, yoki bo'lmasa farzandlarimizni o'rgansin, bilsin deb qilayotgan ishlaringizga opirin. Rahmat singlim. Yana bizning bir asosiy xususiyatlarimizdan biri mana hozir yoshlarimiz shu Uyg'ur maktabida o'qiyotgan a'lochi o'quvchilarimiz sportdan bo'lsin, san'atdan bo'lsin, mana o'qish bitirib oliy o'qish o'rinlariga kirayotganlar bo'lsin, shulardan anglab qolsak, darrov shu bolalarimizni shu to'plarda ko'pchilikka tanishtirib, keng doirada tanishtirib, shu farzandlarimizga biz yanami ruhiy oziq berish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Nəhayət yaxşı. Əlbəttə, sizlərin qıvatqan işinizlər bebaha. Əlbəttə, bu qimmat vaqtinglarni bölüb, bala tərbiyəsi, ana tiliga bo'lgan muhabbət, yəni hər qandaq insanның ana tilini özləştirish üçün qıvatqan bu işinizlər bugungi kunda əlbəttə mən özüm çoğ baha bergan bo'latdim. Nəhayət yaxşı ishlarni rahmat singlim. Endi yana bir tarafi borki, Rus sinfda o'qigan farzandlarimiz bizning mutafakkur adiblarimizni, masalan Mahmud Qashqari, Yusuf Qasajib, Navoiydek, yana hozir mana taraqqiy etib o'zlariniki bilimi bilan, qobiliyati bilan ko'pchilikning Uyg'ur millatimizning xizmatida bo'layotgan shoirlarimizning she'rlarini, yozuvchilarimizning yangi chiqqan kitoblarini tanishtirish orqali biz shu ko'pchilikning xizmatida bo'layapmiz. Shu yangi chiqqan romanlarni, masalan
Хамит Әміраевніңки Ғожыла нейранлары деген кітабыны мен шу чет әлі қеріндаштарымызға оқып берішке müyəssər бола алдым. Әнде бұл бірінші кітабыны Мұрат Хамит Әміраев өзі рус тіліде yazған Ғожыла нейранлары кітабыны 5 томды шыққан. Шу кітапның бірінші томыны бізніңки тілшунас, тәржіман, Hükümüz Malik Mehmedinov Uyghur tiliga, yani Kirilce Uyghur tiliga birinci kitabını tercüme kıldı. Mana şu birinci kitabını men dünya yüzüdeki Uygurlarga okup berişke müyəssər buldum. Bütün bu kitabını her günü 10 minut, 15 minut davamında okup edim. Bunun bizninki chet eldeki qeyrindaşlarımız intayin bəxrimen buldu. Yani şu kitabının ikinci kısmını taqatsizlikten kütüp atıdı. Acayip, yaxşı. Mana buma onunğuma qimmat vaqtını bölüşnün özü bir qəhrəmanlıq zətbədə. Rəhmət sizlərə. Balı çaqın nəvir çəvirlərini qoyub, şu dünya yüzdəki bütkül Uyğurlarga ana tilimizni tərğib qılıb, təşviq qılıb, muşunda qışlarını qıvatqınlarga apırın. Rəhmət sizlərə. Rəhmət sağ olun. Bizning suhbatimiz bugun shunda qiziq jonlanib kelyapti. Endi sizlarning yanamı elib qo'sharinglar bo'lsa, bugungi kunda mushu suhbatimizga marhamat. Bo'lmasa bizning Qadam televiziyasiga o'zinglarning bo'lgan fikr, takliflaringlar, tilaklaringlar bo'lsa, aytib o'tgan bo'lsanglar, marhamat, sizdan boshlaylik o'zada. Qadam televiziyasiga qanday o'zinglarning ko'ryapsizlar, qanday fikr, takliflaringlar bor bizga? Tilaklaringlar. Şu Qadam telekanalını bizim uyda etidin gerçi şu televizorimiz körtüşlerini köktüp durdu. Onunla ya da multfilmler buldu. Her kandak nimle programlar buldu. Uydaki nevirlem kıskıp qaraydı. Qadam kanalını hiç kaça öçemeyimiz. Yani gelecektim ama şu Qadam telestudiyasıga Mesela yeni programlar gelip, tekimi ballarını kızıktırıp, ballarımız Uyghur tilini özleştirip ketken Allah'ın ismi kısın deymen de. Amin, rahmet. Etkiniz kesin. Yapılmasın, bu kengaysın, toxtumusun, yapılmasın, işleresin. Hem xalqның ümidimiz şu, hem zeminin ümidimiz şu. Rahmet, Allah razı olsun. Hədə sizin ana, qani, mərhəmət. Tiləkləriniz, aytın. Tiləklərim, mən şunu tiləyəm. Mən müşnudun şükür çoqlağı kötürlüyə verin. Amin. Mən qalbi nursizlər işləv atqandı bir biz mi körüb atmız oturup mən tol şunun qarab atma şu nimige şuna yaxşı xəbərlərini anlayımız. Bir müç şairlərin nimlərini oxuadıdı. Mən əşlam tınşab atımız. Işqıb mana vaxtı bir siz bilan yan otadıq man bu qitim yan mana məyə çıxıb oturvatmız. Xudayım işlərinlər kəngibəsin. Işqıb əş bağlarımның məni pərzəndlərimni oxutqan ustazlarga çoğ rəhmətimni etməm şu studiya arqılıq həmisiga çoğ rəhmətlərini etmə. Yaxşı tərbiyə bədi ballarımğa məsələn mən özümün ballarımni yaxşı tərbiyəsiga əş bal müəllimlər səbəb oldu. Həmminlər rəhmət işqılıb. Rəhmət. Həmimizə amançılıq tiləyəm. İşqıb məşu nimimiz köpəyəsin. Bununki texim yuğan nimləgi çaqıranlar, məşu televidenəgi çaqırğanlarga çoğ rəhmət okam. Mən məşəkib oturvatmız bugün yüz görüşüb sizlər bilən. Məş bizim tınşab atqan tele tamaşbinlərə həmisiga rəhmətimizni etmisən həmin. Ya rəhmət. Allah razı olsun. Qani sizlərdən mi? Tiləklər yaxşı. Müsbət paylaşdım bir nəsə deyib ketkim ki vardı. Müsbət paylaşdım. Mən müş zərvəslik mərəsiyə xalqımga, Uyğur xalqımga ballarını Uyğur məktəbində öz ana məktəbində oxutuşqa deyib şu təklifini qılım. Mana mənim ballarımı, nəvərlərimə Uyğur məktəbdə oxub gəldi. Məktəbimiz kiçik bolğan bilən Üyede okutvatkan ustazlarının bilimi çoğ. Şunun için bu mektepte okukanca bilim aldı demey, Uyghur halkımız, biz ayrıvasıqniki, yani başka yerdeki Uyghurlarımız, ballarından Uyghur mektepleri berinler, Uyghur mektepte okukan ballar hiç kaçan yedi kamaptı, hiç kimde keyin kamaptı, hem urf adet, salam saat, oturup duruş, başka özge mektepte okukan ballardan başka şey oldu ki. Şunun için
балаларыңа ұйғыр мектеп беріңлар. Бұл ұйғыр мектепте оқыған балалар ешкім бір ятқан. Мен бір врачны көдім. Әш бала ұйғыранда оқып шықты кеузе. Өзіге медцентр içip işleydi. Şu bala deydi, biz 29 gruppada bala okuğandık. 2 bala Uyghur 3 klasda okuğan, 2 bir kızla bir oğul otlishni bitirip çıktı deydi. Ala bahala bilan biz sredniy okuduk. Orus mektepte okuğan 4 batı ular aran okup çıktı deydi. Mana şunun için Uyghur mektepke beringlar. Uyghur mektepte okuğan balalarning qabiliyeti özge bo'lgan xas küçü, işeniçi çoğun buldu. Öz ana tilda okuğan balalarning. Şunun için Uyghur halkı Uyghur mektebden kaçmayı, biz Uygurca okutamayız balalarımızı. Biz ders beremeyiz, uyda okutamayız demeyinler. Şu ölçede fundamenti kadar koyulgan balalar bolsa okuvchilar, uyda şu dersini özür kılıp ketedi. Mana ben 1. klas, 4. klasgacha bala nevrelerimge yardım kılıp geldim. Yardım kılmadan şu bala özleri, bunu mamamdak, bunundak dep özleri şu derslerini, öy işlerini özür kılıp geldi. Uyghur halkı özümüzün Uygur'dan kaçmasın, Uyghur tilimizden. Uyghur mektebi beringlar balalarına. Рахмет. Шунда кылып, немләрне аны окутуш уйгыр тиле жүргүзүлгән ана тиллык мектептеребезне саклап калайлы. Рахмет. Сезләрнең үчүн кандай фикер тәклифләреңләр? Энди мушу фурсатны пайдаланып, калбы нур сиңлем, мен мана мушу өзгелерimiz, һәм рәбиһәтләребезнеке, мана мушу Нурҗамал сиңләремезнең фәрзәндләрне, нәверләрне, чәверләрне Uyghur tili, ana tilde okutub atqanlığı müyəssər boğalıq üçün mən bulağı şunçilik təşəkkürlər etmə. Bizdə o imkaniyetlər yox üçün mən bulağa həsəd bilən əməz, həvəs bilən qarayma. Çünki şu ana tilde okuğan balalar özlərinin oy fikrini qaysı tildə bolsun, özlərinin oy fikirlərini roşan ifadelerleydi. Çünkü o özünün ana tilini mükemmel öğrengen için şu fikrini başka Rus tilde bolsun, Kazak tilde bolsun, İngiliz tilde bolsun özünün şu oy fikrini roşan ifadelep yenetki insanlar yetkizip beriş imkaniyeti ega boldu. Endi Kalbinur singlim, eğer sizler bana ruhsat berseňler, men şu Lutful Mütallibning bir yıl təvəllüd tapqını 100 yıl münasibeti bilen bizninki Pencimi təxəllüslük Molchan oğlumuzunki şiirini okup berişini lazım gördüm. Eğer yaxtırıp tınşıgaysılar. Men Lutfullah evladi, muallifi Molchan Pencimi. Ot yürek şair Lutful Mütallib təvəllüdünün 100 yıllığına bağışlayman. Şundaq bir cengi var ruhlarını bölüp, ötken o halkka haq bedel tölep. Qandaq mı öteymen sükütte, çünkü cengi var Lutfullah evladi umen. Mısralar tızılgan ok bulup yavga, zulumluk zavali sığmıgaç canğa, Qısasты turmen kan bilen kanğa, Qısaskar Lutfullah evladi umen. Tarixni çarlaydı jürer her hakkım, Ümitni üzmügin şuna hey halkım, Sen bilen çemberças minin hur bəxtim, Pidakar Lutfullah evladi umen. Yetmedi yişinmu çörek esirge, Oxşumay ömrünmu bahar peslige, Yitelmey qinaldın vətən vəslige, Ümit var Lutfullah evladi umen. Bəxtini izdidin əziz xalqındın, Örgeldi xalqınmu ötkür əqlindin, Şundaq bir gururda seni əslidim, Qutadğu Lutfullah evladi umen. Şu uygaq yürekni böldün sen mınğa, Basmaq bop vətənni Məkkəm bağrınğa, Həvəs qıb Gulca hem Qashqar tarımğa, Həvəskar Lutfullah evladi umen. Dəhşətlik ölümün izer yürekni, Şuna mən dəsturup turdum bilekni, İcabet bulsun dep arzu tilekni,
Məqsədcan Lütfullah evladi ümen, aylarını qoğlab, ötməkdi yıllar. Yanıla şu yolda Məkkəm bu qullar, bir günü yeşilar, çigiç bu yollar, gururluq Lütfullah evladi ümen. Ümitler küterken oğul kızıdın, şundaq bir ümitdə misralar tızdım, Mənmu bir şair mən basqan izidin, ot yürek Lütfullah evladi ümen. Şu Muluçan oğlumuzga teşekkürler olsun. Şundaq şiirleri arqılıq şu gelecek evladımızını, yani Uygur oğul kızlarımızga milli ruhni, Uygur tılığa, ana tılığa boğan mehir muhabbetini uyg'utalığın üçün şu oğlumuzun geleceğe, yani gelecekler koşulup icatlar koşulsun. Kalbinur kızım sizlerine muşu telestudiyalarına teşekkürler olsun. Muşu halkımızga, yani Kazakistan diyarında yaşavatkan, erkin yaşavatkan Uygur milletimizge, Uygur halkımızga, perzentlerini şunçilik sizlerge başlıklarımız şarayitlarını yaratıp verivatkanken şu şarayitlardan önümlük paydalanıp gelişinlerini ümit kılıp kalımız. Deydiği işine aldı da ekvatkan eriktiki sunun kadirgi yetinler degen makalının tek tügü bilen toluk düşünüşünlere biz işinip kalımız. Rahmet, sizge rahmet İzzet. Acayip nimdigen çıraylık, ravan okugan şiirler, məzmununu nəhayət küçlük, onun küçlük yazılған məzmununu siz teximdək yaxşı ifadelik barçıga yetkizib berəldiniz. Rəhmət, sizə Allah razı olsun. Qani Nur Jamal'da? Bu Qadam studiyasıga rahmetimizni aytqım keldi meniki. Şundaq çoğ rahmet aytqım keldi. Bu Qadam studiyası arqılıq mana çoğ anılanınki gelecek perzentlerge Tamana nevrelerge bervatkan özününki terbiyesini, ana tilde söz anla dep şunga intildirvatkan emgeklerine kögünü boldu mana. Köpçülük şuncha yerden kelip mana hazır yaş balalarımızmı, kiçik götek balalarımızmı özünün talantlarını köstüp ketdi. Şu talantlarını şu Qadam telestudiyası arqılıq köpçülük xalq körüp atıdı. Şunun üçün Qadam studiyasıga menin tilaydiğim Muş Qadam studiyası işlep kevatkan kalbinur sığınım sizge küç kuvvet. Muş bu yeningizde жүрген işçileriniz hemisiga küç kuvvet besun. Bunundan keyin studiyalar bunundan kengayip köpeyip şu bulun-bulunada жүрген talantlarını muş telestudiya arqılıq göreyli dep şunun işinimiz. Rahmet. Allah razı olsun. Mana bizning suhbatimiz bugungi kundagi oyoqlashib qapti. Men o'ylayman biz kichkina bo'lsa barcha mush ekran oldidagi ko'rarmanlarga o'zimizning ham ona tiliga bo'lgan muhabbatimizni izhor qilgash, qilayotgan ishlarimizni, maqsad mudiyallarimizni yetkazgash, ularni ham barcha farzandlarini ana tillik maktablarga berishini umid qilib, chaqiriq qilib, bir kichkin bo'lsa tarbiyalik ahamiyati bor bir suhbatni yurgazdik deb umid qilaman. Qimmat vaqtinglarni bo'lib, bugungi studiyamizga qadam tashrif qilganinglarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Qani o'chaqda biz ekran oldidagi ko'rarmanlar bilan xo'shlashaylik. Qadrli ekran oldidagi ko'rarmanlar, mana bugungi Milliy ma'rif programmasi mush yerda oyoqlashib qoldi. Biz sizlar bilan xo'shlashmaymiz. Yana bir Milliy ma'rif programmalarida yuz ko'rishib, didorlashib, milliy ma'rif bo'yicha suhbatlarni yurgizishga Alloh nasib qilgay.